Kardom Karbi Anglong News Channel kelang Arat Doan Phanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Pump Storage Project PSP nang Pilongle pusi Rongkep Arat pen mai kido. Matijong ni bhai ke thom ningkan suri hinira inkoira phorni phuluni constituency ke parlo longhu menhan se arong along lo Chari asai hem along Rongkep Arat Lapen Chari Asong APHLC Lapen Hamphang Asong song inkoira pliso se karbi lo Chari Asong KSA KSYC atumpen mai pedoponlo Labang so amai rang sinateron pen mai Chari ponsi ing samjin pen mai along chingki chethan pedoponlo Rongkep Arong ke parlo pon lake lang parpan lakhi pahar jilangso apar chapong menphang cho sinotrong phar longhu longki teron tingkreng langso monsing tokbi Lapen rong turkong rong tara borlangso sarlok teron jangphong arlok Tortilangso, Rogdak Arong, Lapen 2, Pump Storage Project PSP pen tami sai klempon bom asonsi thekponlo. Soajok longhu menhan se arong along may kapado pona hut kaning jay ponki mentu neta longle bangke pek thekte mate pipe pusi rong arwara tumpen ningke jang jay pen nitum longle nang pi thekte PSP go back hydro project go back BJP go back pu ase ke thepen hang taram pon ringti Laso Chinki Chetan Amayalong APHLC Maipu JI Qatar IAS retired 24 plus organization Chief Convener Ratan Terang Karbi Lo Charlie Asong KSA Rap Kong Chunbang Ajay Rong Chehon Chunbang Rameshwar Terang KSYC Angtong Teron APHLC Dun Maipi Risika Milikpi Organizing Secretary Kursing Timung Dipendra Rongpi APHLC Phuluni Aro Thaniram Timung Penching lok penang an songjapo songjapi lapen rong arwada tum chetong dunsi ning theklong alam the jai dun ringti tangte alang li tumpen kaning jepon alam the arjuponik sinang News report Karbi Anglong News Channel Kopia project ma kewaga kopia company ma kewagan ma kelake tumbe reject na polage laso 30 pilong chole tumbe ko dunde job nahi pula pali kopi ma kewan tu ding kopia company ma kewan tu Doan ma ke kroidun masih kroidun na hello non ne jong jo la lili theklong la don ko sing ti mo khai nil phala na patla hoyo la da ke to ke pilo ningkan phowang bong si 208 ta a company ke India long hap la lo sipu thank you lo non mai hala pulo thank you la si non itum la pulom si la tum na kan pak tu lo kali megala thema laptung ke ame tham jungjung ale phanchot sidame pini dak itum thengolo dak karbelo to mang sonselom ke chare tum busame alam ni tum tame nona por bangke lasom longle kacho georgi pomen pensi a hemari chepa plan ko latum ta laso tanka maha em pensi pilo election dame pathu bola tum athema non itum department pencheng atangka Doan itum government ben nangale itum atangka fasa second half ben atangka Doan da ala itum claim tablak chotang li tangla po non la tum non tangka velu kasi non lai hui longle ke jor a BBC la tum claim longo sinitum karbilo chade song hin bel same karbiya ke phasi kar jabo la bange sipini bustame nilitum nalitum makitu kisuno amtone nitum dame nang chinilo nang pujilo je lasi itum age Ningi si pendo tipsi tu mager la bangso along le bangke pinang le lo pubangsi tu kadu kabeta iklairat si donang po kedam da po putane muhapen ningjelo nitum lochin lang sunom same dalu nitum karbilo chale song tu tim Doan sedak teme damlo la depen hadak dan tu mai missing do damlo chingi je thana boga dak tum da pengret si tu mai jo hala pupen na ningjelo hala pu affected area munit same siala da bangke non bangke hala dang affected area tumbang pilo chekroi keda joine si hatu mangai metelo lasi piniani itunda ladang rong ko anna ke rong ke pusame barong ko rapri arong sartum bende po pusame pilo la bage tumage pipe da nampo athema moetan ninjelo labang so longle phelange lake tumge pilo site tiksi sining dule tiksi labang so along le phelange tulong do kom ko labange
si itu mohet sa pulo batai sigi pilo pulo tang lagi mona pi chelong ji puawe lo lagi lagi itung pilo ningkam kopan piso ji tang la puson gawe lagi batai si pilo potang lagi mo tane pilo isumar tunda long si long lo damangi nasi non na por itung karbian lo itung mange pilo itung non itung bang akai itung ke pilo kete itung bang sining lo anda bang munitum le labo tay tung karbi tung ke non anda pilo dak methangang bongan si pilo kache songa phanan si tung ke non anda dunang bonda itung mentu si lo ke chawle awar sa apor do laite kai bagalang bang ke sining lo anda le lo bang phanan ne ke the tay tung karbi tung ke na methang long le phan ke chere kon tu na lo si ani kan na kache song mang lo la pupo de tu makar bi ara tum kosolo ching chu do the lange kai bagalang ni lasi nitum karbilo chale song men mustame nitum de polo itum ko amma nitum mahin pen bang dame da KSYC pen chenglo tame labang so along le ki PG pu bangke nitum mahin ben da pinang ne busi pu pola pen pinang ne lo itum che song la pen ko nama ke damin ko pima ke kren nang jike itum kado kale chingki sar chingbai sar pen le pilo step by step tame itum mai klen na non RDC ni ka suggest nilile ka suggest kanila solam aras kupumayang de dole pranab dole tala solam ni tumpanan fu nang itum non iklem nanji arjen lo hala tuwar along kunat manang itum tuwar nang itum arong hai hui nang luji pulate tuwar kunat maka chupahat apai hala dak nang itum gate isi som tan na gate siron ni kai pu ben name check ben name gate som pemi pen hala dak nang itum punangi la kala sorong lo la pen la PSP pu bodi la so project jata project kami company pangen itum longle dak ke piun pada kok tan ni kita ji ke nang itum sun kun te dak pegi arang itum la nang sina tum tek off la ke la helo ke tok nang lo anda company itum ke nang rik pura tok it ni ada non ainalam aronalam ini tuh kopi malah non DJP itu nggak cukup, lakin arona tingpen ke ini tuh along leke aprang benta nang itu pata long edle la salam non hala DJP itu ke thana bangke la long leke do anta aki joy lake sarkari long le jok ta pata avilang busi ke thana jok kapata velang lagi sarkari longli lapor government itu sarkar itu cirai tamik gusi kepan apa ya lasi report kelo nang itu dak Rongkep do munit puan do begitu lah tu top telo amunit tawe pala tu pro bangge la rong kado venda nang itu manke encroacher ot epen longli ka cirai tu pusi nang itu mana putu aron alama bangla lagi anke non kangbura tunge chini lo rong asar tunge la tunge ot ifen lege cherai galilo karbiatum customary law tendency alang litum longli dakke endo da penge bak no elitum longli ke bak aron ke acha lapar council tum da chini sik schedule long ta ke tok do denan tum Hamphang Arong aprang pen customary law ateng pen kopi magedo hala siki ot nangi pura siki dula long ki tok do ante council tum ta pulo customary law si alang litum ta kroy pulo ante nang litum pan jobo si customary law kroy pande nang litum pan ante dak ot it si ke rai pu pi si pu turong lo law nam lake ot ipen sinang litum dak long lege si rai pura pu uti kopya mo sige pu ne de no atema customary law ting pen nang litum dak long le si bak etle rong asara tum si bak le rong asara tu long kaching wai do rong asara inubet lege klem kali dak serwan kep do karbia rong lo lage serwan kep do hala serwan kep penting wai po rong asar si adon hapo mania kimia bang
han se ma so rang lo polote ha la le che rai nun de ha la from song long pu ma pu pe long sa du ye pu di ama che Lapen mo pige la ga han se ma rang lo de pu si pu ge di la ge te rang he ma rang lo de pu si pu ge di ne li ta chini athema ne li tu ma hem asor si hatika arong ta rongasa apen no na marke ne li ama se rongasa ada la son he lo ge kem ko pilo la ye tu ge kem thap kan di athema rong asara tum si rong nang pati lo da rong nang sing lo hawar nang chirai lo West Karbi Anglong PGR VGR Along Le Aparman Arni Hothe Pinpen Choche Junje Kachesong Ponchia Phan Sai Deng Ponpo Lake Matijong Niphai Trok Pensi Pangcheng Ponpo Pusi Pherang Kya Thengnopen Lamthe Pachithangpo West Karbi Anglong Kheruni Police Station Angkang Keparlopon PGR VGR Along Le Along Kebe Kete Aswatum Ahemarit Chikimsi Kedo Thipenapot Arni Keong Akopen Kachisong Ladak Along Le Along Ke PGR VGR Along Le Ke Ladak Munit Munor Atum Hemrit Kachukim Kachurang Rongruk Kachiseng Chi Aphanle Kapanong Kali Seta Ladak PGR VGR Along Le Along Ke Chelong Chainong Kapachupan Aphansi Longle Bithik Ponlo Sita non ke thek thulong ke chekebe aswatum rong chukim chorang pensi hemrit kachikim clear ke chokche theklong si Karbi Anglong Autonomous Council pen katharli asai claim vek nang jipusi kachesong vi phik penta bunanglo Sita Karbi Anglong Autonomous Council pen katharli asai kedeng chiaphan thangnat claim pon pere kapotsi ni hang ni jang Karbi akhai doan thur pakra puthot chimit me pin pen choche junje sangse pin pen kachesong ponchia phansi arni hot pontanglo lasi Karbi akhai atum methang along le philang ching honduk atum doan nangbara chesong lo nang pusi rat sai claim bang phu lit songrong pharpen sarsing ingleng atum pherang kya thengno pen lamthi pachini pon Kheruni Penang Kelo Berta Kamsing Dera Report Karbi Anglong News Channel. Hodo Karbi Anglong Baki Khilonjia Raijok eta kotha অতি দুখেৰে জনাব খুজু যে যিটো উদ্দেশ্য লৈ পেলাই সংবিধান প্ৰণেতাসকলে বিআৰ আম্বেদকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি তেওঁলোকে যিটো লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই ষষ্ঠ অনুসূচীটো সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিলে যে অসমত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ যি ভাষা সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে সংবিধানত ষষ্ঠ অনুসূচী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল এই কথা আমি সকলোৱে জানো কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও তথা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে যিসকল প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়া তেওঁলোকৰ জাতীয় অস্তিত্বৰ প্ৰতি আজি ভয়ানক এটা সংকটে দেখা দিছে আমাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যত আমাৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ জাতীয় অস্তিত্ব সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ প্ৰতি এটা ডাঙৰ ভাবুকি অহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এইটো সংক্ৰান্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত বছৰবিলাকত ইয়াত থকা বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন জাতীয় সংগঠন আনকি ৰাজনৈতিক সংগঠনবিলাকেও আন্দোলন কৰা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে আজিলৈকে আন্দোলন কৰি অহা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে বিশেষকৈ তীব্ৰৰ পৰা তীব্ৰতৰ কৰি তোলা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনত যদি আটাইতকৈ ডাঙৰ সংকট বুলি ক'ব গ'লে আমাৰ মাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ তালৈকে আমাক নিষেধ কৰিব পৰা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা এইটো হৈছে দেখি স্বদেশী অনা খিলঞ্জীয়াসকলে আমাৰ মাটিত আমাৰ জিলাত আহি পেলাই অবৈধভাৱে পিজিআৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ডিপাৰ্টমেণ্টেল লেণ্ড আনকি প্ৰাইভেট লেণ্ড খিলঞ্জীয়াসকলৰ সেইবিলাক দখল কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে বিগত বছৰবিলাকত এই আমাৰ জাতি আমাৰ মাটি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে জানো যে যোৱা 2024 চনত পিজিআৰত বসবাস কৰি থকা অবৈধ লোকসকলক যিসকল ইলিগেল সেটেলাৰ তেওঁলোকক বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে বুলি আন্দোলনো কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইটো সংক্ৰান্তত
2024 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ তুলিৰাম ৰংখাং ডাঙৰীয়া নিজেই অল পাৰ্টি মিটিং মাতি পেলাই তাতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে যে অতি সোনকালেই তথা এই 2 এদিনৰ ভিতৰত তাৰমানে যোৱা বছৰ যে ভিজাৰত বসবাস কৰি থকা অবৈধ বসবাসকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে কিন্তু আজিলৈকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলে তথা নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু পূৰণ কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আজি 2 বছৰ পাৰ হ'বলৈ হৈছে গতিকে এই কথা আমি গভীৰভাৱে পুনৰ অনুধাৱন কৰিছোঁ আমি আলোচনা কৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত থকা বিভিন্ন সামাজিক তথা জাতীয় সংগঠন আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ লগত যে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰা যায় গতিকে আলোচনাৰ মৰ্মে এইটো সিদ্ধান্তলৈ আমি উপনীত হৈছোঁ যে অতি সোনকালে তথা এই 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখৰ পৰা আমি ভিজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত আমাৰ মাটি আমাৰ জাতিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অনিৰ্দিষ্টকালীন এটা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট উত্তৰ নোপোৱালৈকে আমি অন্বেষণত বহাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ গতিকে এইটো লৈ পেলাই আমি আজি সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি পেলাই সমূহ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভিজাৰত বসবাস কৰি থকা অবৈধ ইলিগেল সেটেলাৰসকলক উচ্ছেদ কৰা আৰু আমাৰ মাটি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে যিটো আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ লগত সমূহ ৰাইজ ইয়াত জড়িত হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই যিটো সমস্যা অবৈধ বিদেশী বা স্বদেশী যিটো প্ৰব্ৰজন সেই সমস্যাটো সমাধানৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমি নিৰ্দিষ্ট নোপোৱালৈকে তথা আমি সঠিক উত্তৰ নোপোৱালৈকে আমি আমাৰ এই অনিৰ্দিষ্টকালীন অন্বেষণ আমি জাৰি ৰাখিম বুলি আপোনালোকো আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমি জনাই থৈছোঁ আৰু অসমৰ যিসকল জাতীয় সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন আছে সমূহ জাতীয় দল সংগঠনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই 6 শিডিউল অঞ্চলত বসবাস কৰি থকা খিলঞ্জীয়াসকলৰ জাতীয় অস্তিত্ব আমাৰ মাটি ভূমি সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে আমি যিটো আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ অনিৰ্দিষ্টকালীন অন্বেষণ 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা সেই আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰক্ৰিয়াত আপোনালোকেও জড়িত হ'বৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ সহমৰ্মিতা আমি একান্ত মনে কিন্তু আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সমৰ্থনৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ Kadam Karbi Anglong nu channel kelang ber Arat Doan patame kadam nche pajeglo kadam non dirikedo bangke ladak nongnam ko changklong kai pholang su mote kakojan kakojuri putap ladak pias ke parlo inglong hawar Arat an thasi pini litum Karbi Anglong nu channel pen nahumbriklo bini tasbet pen Karbi Anglong nu channel pen ada ka humbri jam nang ko klam thebangke lapu henlo ladak te bok het Soil Conservation Departmental tu pen pinangan tadak soil conservation arrange kapurian angkangan pinaan kidu ke la katam fan kerap ke pipon du berta jurong la penam patame news channel pan hoita me peklang pan bom lo sutame ladak inglong Arat la mo ken ritum dak humri kela lasra putame do pusini tum berta jurong la penam patame ladak ritum berta ka jurong tek plonte kidam ke bang phantame Soil Conservation Department tu masih keklaim pi pusin itu berta arjulong lepas pada berhala dak teme program hormu kerap ke pi pondo pusin itu berta arjulong si kuat dalam hak badi pada dimaklon hubudam ji lepas pada be lahai kato kave department apa ke paklem to ebang ke lahai tu paklem nang ji lepas pada be damang ji pu department tu pan jasmet pet RDK an pon bang ke Karbi Anglong Autonomous Council Chari pon CM Dr. Tiram Hamphang lepas pada be ladak Dua baguri MSc mate education iam research of BKCC alangli tum kabor I pen jok lemnang ji damang ji department tum hatame mithanga sai che lemnang ji pu ke thang ke chimum pen sikado ka vetame claim pon bomlo pen dam bomlo pusini tum chini dam lepen patame Karbi Anglong Autonomous Council Chari pon CM Dr. Tiram Hamphang ke hai lepen patame education iam research of BK alang patame suri tum nili tum hin patame akachiro pi pajarlo laposona sai ke claim pon bom potla sini tum ka julong teng pon adak Khora Soil
department tu pen bangke pinang an kam claim pon lo pusin ni tum berta at ripondong le pen department ni tum kita majo anta me la pason tak ni tum thek pon le pen kato ka pen tum anta me social media long khai hui tam me tum peklang pon le pen news channel long khai hui tam me peklang pon bom lo la sinon tam me la puni tum signal le the po Arong habarong sini tum dam ikpo lasi non adima klongan pelik po nang arong arat tam phaneli tum arjupon po lepan ku ppc claim gada ma hadak swer department pe tame le fal peklang pon po lasi non adima klongan sini tum humri dam lasi non bang kan ni tum dak sinol the arong along nang le lo lasi ri tum ke thek pono teng polo de mo to bar rong tame nang tum phan mo video paklang mon tum video lang no hadak tame mission fishery mate lang teng ke teng pipon to PMKYS atum pen ke klempon skim hadak misen do adak tame si fishery nge teng lang besen ason seni tum thek pono asenon adak tame ni tum kovi arong pini tum thek pono asi solamo thak dak rong Arat pen tum arju ponji so well department to phan ko an ni ka chik samdo pen par tame ka bengo ta bas consortium dr churamong ha ke hai pen par tame dak benglong nonamat education yam research to be kai dak duar bagor yam isi ala te phan ko pilan phi paklang ponjima lase phan arjupon ko apang se ni tum kar benglong ni chen pa kar picture to kai pinyang tum kar jukan tum mangalalo ala tum dak swear department phan pinyang ana ke joy pen na ke people ni tum thek pon lo tan te ni tum ahin pen kumar phan no ne tum kachrom kang tung bang to pini dak ni tum signal lekhe mate sunam terang andar lo signal lekhe pini signal lekhe rong long pini akero pipar piglo non la tum ke wang pen itum han ke na karju pon thu bang ke lalo non ke dam tang pinangan in kan pen lo itum han la so sol pu department pen itum han PMKSY mate so department pen itum han ke somhormu itum han pinangan nang pipon do kowe la pen parta me tharve Lapen parta lisu jula puson itu man penangan ke somhormu pen ke long pon penangan dulu ke somhormu lapen parta me keru pikang tunggal lo no itu ma CMEM ala tum han tamini lia keru pipar piglo ala tum ni tum kuana ningkan pen itum lahai department lapen lahai ke somhormu itum longle setame non ni tum penengan ningkan plian bak dulu ni tum han lahai ke somhormu nai pipon bom pen potame keru pipar piglo no itum karbiang long mate itum duar baguriang kang non itum recharge tok bilo PM alang lit phanta me kiru bipar piglo ala itum han mission pen lahai department pen itum han kipki ke somhormu lapen portame lang teng itum han ipipon lo lapen porta tuar ke dam ke wang julahai tame itum asar lejo non ladak kahora long alang litame tumhan kon pen tumhan ke somhormu aphan tame alang lihin pen se tumhan ipipon lo la pen tum pon long lo sompon long lo la se akiru bi parpik lo lang phan same andane tum la noni tum thek polong teng pulte to bara bang ta na so to bara na claim pi tang te la so to bara nai ke claim pi konania komane scheme mate mane Kurang pensi la so kuma miss nang kira pambaran te la swell department pensi la so kam ke mane so to barba nang kamon nang semar pila ola so la non to war ni tum kidam ke wang phanai bunai pi mate na itum hane ke wan thu bang ke la lo sol department pensi alang litum la so to war bang itum kidam ke wang phan sik sak pik pena posela itum nang ke lang pena po tum asar lo alang li hin pensi la so sol department pensi alang li Egias pensi to warban selam pipon lo. Selam pipon ade. Antla dak fishing mission fishing pen part me ha ke kubi mate alisu ka do kabe tamen na tum night marong lo person cetak ya person madon tim han Onir tum pinangan cetang pon lo la si cetang te bangke kom lo bonda itum kubi pensame la pen lisu pens pusitame la pen pinu ke pen pusitame la puson ke cetang si ong lo bon la dai to demba la pen pesaring setame alang litum pensi nang pipon lo la setame ka do ka bene pana piak joy ma la si la so nang pipon bang itum han ka ake joy lo ya itum ke kor la pesaring setame itum ok same chujok lo kan velo la pen porta me la ke somhormuan tame alang itum pensi
hajara punon ke somnang ya hajara an samelang tum sinang pipon lo lapa adun su bang aku ni tu marong phan isi akisung penapot sok sang samai chotok pe ni samai to makisung pe permission tang phan I hum lo nai pi sol department pe Lapen tala ta ke joy lama. ake joy sin phan ni to hanang pipon lo Ya ni tu rong si phan lo di. rong isi phan lo dalo Ni men ji thai tha. non nili ladak signal lek thepen nili non la so department lo nili klem pon bom nili men bang ke la lo zona lek thepen lo nili non mat ke ladak si pu cherap dun bom la so department lo men la ke daniering ti Lapen ka jin tu mun lo. hmm And the spell department at Pen, hmm ranks under the Pilongle. hmm Night barang lo. Nang di spell department pen ikaring longdun palang. oh long don tema hok hala non munang li tengawang atawar long hen lo pesaring ni phan ni ki pi ase alang ni tum anang ju pon lo na si ladak la tawar hur sosialang ni tum ni phanang pachini pon pa ja ja asila akijoy lo la ke nili mithang le cheteng bosante nili la an ke nili un edat ta po sami alang ni tum sobhat pen alang raj kanglen sem alang ni tum wang si ni phan dakep sering hut pondet po lasi pegi ma pek pe ma plo pegi palang si nili pudum la he alang ni tum la mane nili kening sampek lo mane nili ok le chuyok thek the stami mo thek gimi ne palam si nili ta teng panai pusi nili pateng pon lo la si nili bithang ale che teng ne nili un e ran ke khoron e same alang le tum han choru par pek lo lapen sabhar lapen sem hatamen same lapen richar mdc stame alang le tum la high scheme ne wan pipen apon ni le tum dim setame choru par pek lo alang le tum han stame alang le tum han stame nili choro lo nili phan stame na ke petang pen apot alang le tum han da anso se choru pon thola Rakiru ke pila bena part of education yang macam so biar kahai ada dua baguri yang isi lo. Bena part me kalbeng lo kang pilong Chari pun siam doktor turam long hang. Alan itu kan mata kebi bena joksis swell department atau phan tame dak dua baguri mata dak kahora range tempat ping khas ya. Kado kabi hidup kelak tempat tame cetak ya tangci lapen pi adanci ke semhong pendang lok cutuki cung hoy bostu kado kabi tame pi cetak ya tangci pu keping khala teng sila dak swell department tu mata me ranger tum ant pana me tum kamat ha pena chok dak atok kanu tame mi thang sai ka chi claim pensi atok kabe non long pon lopu sila tum lam thei chi paklang pon ase pinangan dak swell department ranks tu pen kami claim dopik ala tum along tame dopik lang lapeng long kang tu ni dak pon pak ta dopik lang tu paklang pomom chi eben part me ala pen chi thandam lo tante mission pen part me ason hormu motivation so ke so hormu long pon chelang swell department kahora ranks long pen tes tame ase pini ale to phan ke paklang pon matela dak arong na kohmuri bangke la pon se abertanet phan nangwan pitek chalo dobi thakmi korwang Amring constituency angkang BJP masterning kapaman pon Ni jangkar pianglong ke parlo kopili constituency lapen Amring constituency ahoy amtuk apamalong BJP a party pen masterning kapaman po Mati jonga chiklo ni phai phri ningkan suri hinira inkoira phorni por phai krehinira achitim apor malom kopili constituency lapen Amring constituency ahoy amtuk apamalong BJP masterning kapaman pon along Manpeng kedo aluhi sarpo CEM Dr. Tuliram Ronghang EM Rina Terangpi Kopili MSc Pawan Kumare Socheng constituency MSc Het Singrong Par Irrigation Board Chairman Dhan Singh Dera Amring VDC Chairman Hemari Teron Abarin EM Ren Singh Be Lapen Kethe Kidingatum Mai RD Bidun Bangso amayalong APHLC Asong pen COC BJP a party along Chipa Ongdu Sonsi Kivangji MLA Kilik along BJP a party Ongdu a vote pen ke Hai Ponche Phan Congress I ESDC Asong along COC BJP a party along Chipa Ongdu Mai along Ongdung Arat Chetong Dung pen Mai RD Pidu
Mayalong CEM pen kapang dakpon lang that pen amlet an kacheleng atuwar kasimar pon chiaphan langchak pipon Lapen lang chithing pen amtuk apam long bridge mate dulong kasilam pon chiaphan lamchak pipon bang swalong rong nerkep arong aphan rongker karkli ahemtun pipon lap chiaphan mai along lamchak piteka khiruni pen kamsing dela report karbiang long news channel আমৰেং কনষ্টেঞ্চি আজিৰ পৰা এই বছৰৰ ভিতৰত 10 বাৰ জয়নিং কাৰ্যসূচী আছে আৰু সেই পুলিং ষ্টেচন ইয়াত আছে সেই পুলিং ষ্টেচন যোৱাবাৰ ইয়াত ৰিজনেল পাৰ্টিয়ে পাইছে কিন্তু এবাৰ 100% হ'ব 2500 হাউচেছ মানে 2500 ঘৰ পৰিয়ালে আজি যোগদান কৰিছে ভোটাৰ হিচাপে প্ৰায় 1500 মান আছে বুলি কৈছে সেই গোটেইখিনি ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলতে যোগদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ব্ৰিজ আৰু দলং আৰু ব্ৰিজটো একে তাৰপিছত ৰাস্তা ইয়াৰ ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াৰ ৰংকেৰ ছেট কমিউনিটি হল স্কুল বিল্ডিং যিমানখিনি মেমৰেণ্ডাম আছে গোটেইখিনি মই অহা বছৰত সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি ৰাইজৰ আগত মই প্ৰতিশ্ৰুতি নহয় অহা বছৰটো লাগিব কাৰণ ব্ৰিজ কৰাটো সময় লাগিব গতিকে সেইটো মই ইয়াত ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু এইটো গোটেইখিনি ৰাস্তাটো পকা ৰাস্তা হ'ব ঠিক আছে Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me